aya byamaze kwemezwa ko nyuma y'iminsi 2 guhera kuri uyu munsi Diamond Platnumz, WIZKID bazaba bari kumwe na The Ben mu giteramo kizobera muri BK Arena. Yeah, as I shall live sky, proskiteski, wagwana, yasan, yaman, ahumutamaka nyumva kuri microphone. I welcome the big fan of shall live sky from the Africa, inner the Africa and outer the Africa. Yeah, big fan of shall live sky from inner the America and outer the America. Yeah, big fan of shall live sky from the inner the Europe and outer the Europe. Yeah, big fan of shall live sky from inner the world and out of the world. I'm shall live sky. So let's come back, guys. Today we have a big fun. So today we have the artist. Today we have The Ben. Today we have WIZKID. Today we have Diamond Plutnumz. Okay, biragaragara neza ko nyuma y'iminsi 2 kuri uyu munsi The Ben, WIZKID ndetse na The Ben Diamond Plutnumz bazoba bari kumwe muri BK Arena mu giteramo The Ben yabaje kuba yategura. Ibi bikaba ari ibintu rero bishimishije abantu benshi kandi bitunguye abantu benshi, aho bari bamaze iminsi bagereranya The Ben ndetse na Bruce Melody. Kuri uyu munsi rero Bruce Melody akaba agaragaye neza kuja munsi ya The Ben, ariko reka tuve kwigereranywa riri hagati ya Bruce Melody na The Ben twigire kuri The Ben kugatwikiwe. Nyuma y'iminsi 2 guhera kuri uyu munsi The Ben afise igiteramo azokorera muri BK Arena. Muri BK Arena Diamond akazoba ariyo, hakazoba hariyo WIZKID, bose batumiwe na The Ben. The Ben rero akaba iminsi 2 mbere y'uyu munsi, ubwo ni ku munsi wa gatanu ushize, aho Diamond yarafite igiteramo muri Tanzania. Yarafite igiteramo muri Tanzania, ahaza gukora igiteramo muri Tanzania, akomeza agenza muri Kenya, akorera naho igiteramo. Rero ku wa gatanu ushize The Ben yagiye muri Kenya, ahurayo na Diamond, aramubwira ati ko mu Rwanda bakomeza bambwira ngo Diamond muzane mu giteramo, wowe ukaba urimo ugenda ungora umbwira ko bidashoboka. Ikibazo ni iki? Ikibazo n'amafaranga. The Ben yabaje Diamond abwira ngo ikibazo n'amafaranga cyase ikibazo nibindi. Diamond yabwiye The Ben amubwira ati ikibazo s'amafaranga, urazi ko mu Rwanda nta yindi shuti fise kurusha wowe. Aka karumvikana neza. Diamond yasubije The Ben amubwira ngo mu Rwanda nta yindi shuti mfite uretse wowe The Ben. Igiteramo cyawe ngomba kukizamo, ariko hakaba hariho condition. Hari condition cyangwa hari amategeko ngenderwaho Diamond Platnumz Simba yahaye The Ben agomba kuba yogenderaho. Icambere, The Ben agomba kugura benzine y'indege ya Diamond Platnumz. Ivyo The Ben yarabyemeye. Afite amafaranga umwana by the way. The Ben yaremeye kugura benzine ya private jet ya Diamond. Ija kabiri, The Ben agomba kwemera kwishura ikibanza private jet ya Diamond izoparikamo. Ivyo byose The Ben yaravyemeye. Rero kuri uyu munsi turabwira abanyarwanda, abarundi, abakongomani, abantu bose bari big fan ya The Ben ko nyuma y'iminsi 2 guhera kuri uyu munsi hari igiteramo cha The Ben azoba ari kumwe na Diamond. Hauju Simba Lama Simba Dangote azoba yahageze, ari kumwe ndetse na WIZKID from Nigeria. Aha rero tukagenda tubabwira ngo amatike yateganywaga kugurwa muri BK Arena. Hari tike y'abanyacyubahiro yagura amafaranga 500,000. Ibintu byaryoshe guys, bigeze haryoshe. Itike yagura amafaranga 500,000 y'icyubahiro, izo zararangiye nta igihari. Hari tike zagura amafaranga 200,000 zo muri VIP, izo nazo zararangiye. Ubu tuvugana ku isoko mukanya mpejeje kuvugana na The Ben, twandikirana na The Ben kuri WhatsApp mumaza amatike asigaye. Ambwiye ko hasigaye amatike asanzwe yo mu myanya isanzwe, kandi ayo matike akaba ari amatike atarenga 200. Ayo matike 200 rero The Ben ambwiye yuko ayahaye iminota itarenga 20 ayo matike azoba yarangiye. Rero ahantu urumva yuko The Ben yarateguye ameze neza. Ubwo natwe dukomeza tubabwira ndisha life sky ya proskiteski wagwana yasana nongera imikaze ndanaramusa the big fan from the America and out of the America, mikaze the big fan from inner the Africa and out of the Africa. Ndetse mwese iki giteramo cha The Ben muzobe mwacitabiriye murebe ukuntu
gihagaze, ariko kabisa buri wese abyumve neza ko iki giteramo kizoba ari giteramo mu buzima, mu kinyejana, mu myaka myinshi ishize mu Rwanda hari umuziki. Iki giteramo kizoba ari icyambere kuko The Ben yasoje kuzuza BK Arena. Ubu BK Arena yuzuye kabisa, nta wundi muntu yemerewe kugura tike nyuma y'iminota 20. urumva yuko amatike yabashe kuba yarangira, kuba itike 500 zarangiye z'abanyacyubahiro. So rero ndetse na WIZKID akaba yemereye The Ben kuba bari kumwe. Stage izoba yashoshe guys, stage izoba yashoshe kuko stage izoba iriho WIZKID, iriko The Ben, iriko na Diamond Platnumz, Simba la Masimba wa Masimba Dangote. Iyi izoba ari stage kabisa itandukanye n'izindi stage zakabayo hano mu Rwanda. Rero nyuma y'iminsi 2 guhera kuri uyu munsi twitege kubona ibitangaza kandi bimeze neza cyane kabisa. Je nanje yalesha Life Sky WIZKIDS wagwana mwari muri kumwe. Reka nkomeze mbabwire ati dukomeze dukora subscribe kugira ngo update zikomeze kuba zagenda zibageraho umunsi ku yundi. Je ndesha Life Sky WIZKIDS wagwana yasana, nkaba mbakunda mwese mukore subscribe ndetse na comment, hagire n'ibindi mumbaza muri comment. Iki giteramo nzaba nkirimo, tuzasubira kubonana mu giteramo hagati, mbabwira uko igiteramo cyari gihagaze. Reka nababwira ati mukomeze mugire ibihe byiza, ndetse n'ikirere kibabere cyiza. Iminsi mikuru ya Noel na Bonane, iminsi mikuru ibabere y'amahoro, ndetse nk'abafana ba Life Sky